Njani? Ngiyaphila mdala. Ngikhuluma lo la. Lapha ukhuluma lo ngehlupho, nickname bamthi ngu90. Ngizwa ukuthi udumile lapha emchoveni u90. Wena wenzani lo mchoveni la? Thina silamchova yethu siyabe siloda sibhalabhala phansi la ncayila yini. Yile lethiwa ngowindi. Ithowindi. Manje kade sebelivalela imchova ke wena kunjani kuwe? Kunzima mdala njengoba nathi lezikolo ziyavulwa kumele sibhadalele abantwana uma sitanda bafuna imali. Ngapha umsebenzi wokuvala so that asazi ukuthi singancengisa. Wena ulo bantwana? Hawu usuthethe. Ukhalise emncane. Uthi kweziphatha kahle. Okay, so vele umthetho wakho vele usenza uba ngowindi la. Athi babe sithi kuthiwa hey sizabo valo utowindi bangathethisi abantu liyathethisa abantu. Amawindi ayethethisa abantu ngakudala mdala sekulabafana abangane bahambe esikolo bakwazi ukuhlonipha. Wena uhamba esikolo wafika unganani? Thina sihambile esikolo sabhala silo form 4. Hawu umchafu form 4. Mina ngiyabona phela owindi babe ngasimathi njengalokho. Iwatch esidulayo lesi. Futhi ukwenza imali la. Manje kade sinjalo sokunje seliyathini. Mdala I-lockdown ekulambisile. I-lockdown islimasile mdala vele la akuzwanwana labo mastanda mdala. Wena kade ungathini kuHulumende indaba yokuvalelwa kwenu ukuthi lingasachovisi? Mina ngicela uHulumende ukuthi kuba basidedela shwa lathi sincengise ngoba kulila kwezinye indawo esingathola khona imisebenzi. Kuba kule ndawo ethiwa singachiya lapha sihambe siyothola umsebenzi ngoba majabula le misebenzi yakhona. Umsebenzi ayitholakala? Ayitholakali. So vele ukuncengisa khona. So ngelanga nxa usebenze kuhle njalo ngasikho ngakwenza malini? Njengalezi vele mdala ukuziphumela le mali yesintu ukuthi ugade kuphela labo abantwana. Uthela idoli uye kudlala abantwana? Kuphela kusafunakala okuningi. Kusafunakala. Ngabe liqotshana amapholisa elinalenzani? Kubaluleke mdala ngoba ungama bakubopha. Bayakubhadalisa ifayini. Uthiwa ifayini malini nxa libotshiwe? Ifayini abana bayachiyana sesikhathi bawutshela ukuthi 2000 bond, 5000 bond. So yaloku chiyana ukuthi ubotshwe ngamapholisa angaphi. Into ezibuhlungu ukuthi imota lezi ziyachaya. Uthiwa ziyachaya zibulala amawindi. Ziyachaya zibulala amawindi. Sesikhathi bayeqela amapholisa phakathi ngamawindi lo. Beyibopha imota. So yikho thola khona abanye driver abastabhoni sebevaleka lamapholisa sokusiyagcwala abantu sokuthiwa amawindi achayela. Amapholisa valeka ungabadala abana laba abagada ngoba nasingeke sichaya amapholisa singachaya amapholisa siyasebenzela. No siyabonga kakhulu 90.